with different no. See, Joyce, let's see, or you shaman for. Joyce, let's say, about what you shaman for, or baby, DNA, what friends, I mean, with different no, what's on the TV so. A good choice, blessing will fee 30 billion. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye de kunja papa nkwana ye dele. Se ope kunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye wa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e kona Isaac Nana Obiri Yeboah o dele with. Ohwa kunja amisimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Egypt akunja. Would share piano class at the reality, a papa. Every Egypt I had aba. Where you demand to 4 war, a could be a power assassination. Now, no be a one a bit more. China kunja pe and a unity. But a kunja be a country be a kunja. Open. Yeah, there was a blank challenge. Now, baby say a kunja open, saying to me, a young mawa. Blazik Nana Obiri Yeboah Enterprise. I want become free pie. Jansen Hona, Usani, first round, second round. No. Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo se o person ni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia free 0558 78 2268 anase 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia se o pe kunja we ene ne mpa seta normal no frɛ normal no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seta Nana Isaac Obiri Yeboah nkwa na ebetumi ama obi ewo Ghana putupuru kasi aba ababeto yapno eso enede yi amene wo kase na chese yankasa ya nuaba ya mame ya de nyina Joyce blessing wateki the law what de enoma afa emrakwan eso a chese mene wo kase de wasiu evangelist mama partner na say mame Nana Agradaa 30 billion for defamation so we release ne drunk video de ebebeto abontin na chese busia sabre nkai ba ababeto mapono eso no na nipa wo break nsem no de bebeto abontin na chese na brown said de mo amonim no na brown you will be asebi o ne mame Agradaa de ene wo motina dwan wo maso din no be hu we life na we kan yonko na we nso aba kameko yese na nsen na asa wo mo ensem no ano abrase de ne so akoyese bola so eja no ewo mu ana adade butu eti na chese wo no na de nsem no eba ebebetu edwan na odofo said de mo amonim no ye mame Agradaa na nsen entemu anasa for that was last month no emu enu o release some videos ne pictures be na chese Joyce blessing take in red wine. Now what kind of Kwame, I love you. Kwame, I love you. I don't do this, but it's because of you that I'm doing all this. Not just say I said what when you're broken heart be and I just whatever to a year abonting. Now whatever to one mono, not just what children as that video no I just blessing a year, you know, what year at the echo coma a year the country may be now when you know our home they say country no edge no ADSC a year chain and when I'm so much would jay a year no de joy and no and some se bebeto abontim na no nsem we beto abontim Ghana for do na super Joyce blessing pa ye say gospel musician pa na neoma wo ye no wo kokoa mu enie na later on the management team no be ka nsem BSM wo ye sa video no edema ni kunu Dave Joy na eno nam so ma Dave Joy so ba abontim nsem bi eba ebebetu edwa echire mo se wo no one day Kwame na mum ode kwabna edujemfi ensem we bebe ye bobruja enam so ma chese honorable eni nkrofo binom krampo ede wo mo ano atutu mu lawyer Morris Ampo bebe kasa ede efa ho ajeso hu ni se Agradaa nim na wo release video bia efa Joyce blessing one obeteki upon himself obesu no bema IGP ne nkrofo ayedem arrest no na so wo mo anye dia ene na wo mo nsusu no woni wo mo ewo obi eka me go yesi say dem Joyce blessing ene the management team no wo mo ewo no say there be dia ekọ de wo say emra no enkasa enu nti wo mo asu no na odofo yenguti na na bron sem no de tudwa no emra ye ba ye beto aso sisi ano breaking news na ka be break ba to be da beto esa na tie authentic Joyce blessing was sue Agradaa 30 billion for defamation with defaming no see Joyce blessing or you shaman for
Joyce blessing your kwasiaba wo your jamanfo wakwo wo baby DNA wa friends I mean we different me no what on the TV so a good choice blessing who fee 30 billion. Not just order for any I said na brand some no atu edwano no defamation of character any multiple reports review no won ensem and I just said nam so ama just blessing on any management team no one more etu sa anamon say even say when ya me video na when ya me bibi kurampo na enya be fontain time eso and I never abeto ebe gumanimu ase ebe se me career ebe bring me down there ye no one is saying and amni ye no one is saying and amni na cheche ne say na ntimi amopo asane na just want na ho e masa nyoma no emfa eye ne nsase enko de biara eda enti wo hwe ye ase se ensem no akwa de din no abibia nkofo ekam ye maame piesi esa kwade na no betu mu se wonom empo ene frɛ ye maame Agradaa and as evangelist mama part ekam ne dam says and nyoma bi no mu san won jai na wo mu nyina womo etwe akra e dia manyame a ene watu eye na adwemu a Joyce blessing nsem won ka eye ebiu no e wona Joyce sin ayo overall say che se woma ka me wo down eno nti wetwa so nti mizu me baba betwa so ene e da bi mizu metu ho anamo na nomo wa meto no de na che se me de fa eye emra kwan so amemra no ene wadi because emra no emma wo kwan se wo me naked video na wo be release anasa wo de baba beto aba fontain time so say enkrofo enye den enhwem say ye me anu pempo na me de emma wo ebrebi say keep mama for future reference bi na enne ansama bona we release against me kwapo na etia emra enu ntia na che say ho esika popudu a wo de aso anasa wo de aboye mama etiri so eno no na dodo na ka say ye evangelist mama part say de no won sam de say de ebobo e de ebe ye mama say nyame mfa sama wankwa dem ana de beka esua denti na Ghana for ekasa wo mu kiremu a enche ye biam na reverend minister ebi enso so asori a chese wo kiremu a woma kopiemu ewo Accra Central a womo enso so na ehwe enimu se 26 July busumi ya ye womu ye chese womo de wo ye chirinchinchirinche ebe hihye so ede ama evangelist mama part efa attendidi a wodi ewo social media no eso aba fontain time no eso ene ensem a woka entwa ekwan mu a womo susu se dan kwa mebi no enchirima no ebe fa so de ehia a ense enfata ene ebiemu so ka kalabula wobu enkrofo chinchim nkrofo ensa eje womo esika all in the name of sikagari eno nti womo tu ho anamon ehwe se won be demonstration na emra no ato yie no na se ene Joyce blessing so the ne dia baba boso de ene na che se two troubles one God ene na che se evangelist mama part one pe baby enfanity enfa na se so obeba baba sisa ndidi no every evangelist mama part dia because bra wone o usu bempa issue ni sikagari die iba ye ena wo sisa ye free comfort Agradaa se we jaya kom ena che se wa baba fa Kristo eye nyameduma nti say defamation any demonstration ni nyina shin ekoso dia mani ene na he ena wo befa orofo wo hwa na monto Joyce blessing etuo na ebinu hu ne se wache breast started na ka also to sana mum ebinu so hu ne se no anu no emra de enkakranka gradual process enkakranka na se wo de edum pepe so enti se wo to sana mona ne kwan so a eno no wadwenje fan se mi hu fabra ebeto your comment section like the videos na share on all the social media platforms so media ene ekia sikapa makram. Busia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi ena ne me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu eronti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontia ye freno eye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Theophilus Anani,
So open the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and then location you know Abeka Free Park Junction. For number ne was you, no one casa free. No more beyond that one, no more being casa me from one casa free.